ngingakaphethi ingxoxo yami engingakutsho ukuthi ukuze lenelise ukungifinyelela lingangithola kuma social media platforms njengoba ngitshila ukuthi ngiqalisa le into ngaqalisa ngikhuluma labantu kuma inboxes zabo bengithinta ngikhulumisana labo kodwa basuka bangandela abantu ngangenelisi ukuthi ngiphendulane labo ku inbox so ngaba lengqondo yokuthi ngivule iFacebook page engayibiza ngathi Nobantu's page ngokuswelakala kwenhlanhla ipage leli nje lanyamalala lithe selinyamalele ngazitshela ngathi this is my responsibility back to the community ngavula futhi elinye page engalibiza ngathi Nobantu's page 2 Nobantu's page 2 itholakala ku Facebook khonapho ku Nobantu's page 2 uyenelisa ukuthi ungithinte ku WhatsApp kule number ze WhatsApp ungafika nje iyahle ku connect uclick ku WhatsApp option iza ku lead to my WhatsApp number nxa ipresentation engabe ngiyenzile ufuna ukuyizwisisa kahle uyabuya ku WhatsApp kodwa ngenxa yokwandelwa futhi njalo ngeke ngiphendule ngokufisa kwakho ngasona leso sikhathi kodwa ngingathola isikhathi ofithi ngiyazinika isikhathi ngiyenelisa ukuthi ngikuphendule sixoxisane nxa kumele sithi go further sifonelane sichasiselana ukuze uzwisise ngeapplication ofuna ukuyenza ngiphinde njalo ngitholakale ku YouTube ibizo nguNobantu's page nguNobantu's page kumbe ungayenelisa ukungithola futhi njalo ungatype Nobantu Dlodlo Mbambo yes between the two ungenelisa ukungithola uthola ama videos engake ngawenza kuqala ngisaqalisa akhona ama videos akhona khona ngale ku YouTube Nobantu's page uyayithola ama videos ukuthi uncedise kanjani ukuthi uye emazweni ngiphinde futhi njalo ngitholakale ku TikTok ngikhuluma kabanzi nje ngempilo esiyiphilayo lapha out of work ukuthi nje uhlalisana njani labantu balapha izinto zabo bazenza njani isikhathi esiningi uba lento ukuthiwa i-culture shock nxa ufika ungakwazi nje ukuthi hayi lapha udriver kanje lapha kudliwa ukudla lokhu lapha kwenziwa so yizo izinto enjalo ukuthi ngizenze ngisenza ama short videos ube lolwazi nje ngamazwe wona lawa nxa ufika lapha otherwise ikho nje lapha elinganthola khona okwakhathesi I'm fully employed so ngeke ngitholakale 100% into doing these things on social media kodwa ngiyazama ukuzinika isikhathi esokuthi ngizame ukuncedisana labantu ngokuya kwesikhathi ngizafisa njalo ukuthi ngibe fully registered as a company ngincedise abantu ngiregistered ukuze ngenelise ukuthi ngincedise abantu abaqhatshwayo besuka back in Africa ngiyabonga kakhulu ngethuba leli